Kuri iki cyumweru u Rwanda ruzatangira icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 habaye jenoside. Mu gihe icyumweru cy'icyunamo kizaba gitangiye mu gihugu hose, amabendera azururutswa kugeza hagati. Ibikorwa byo kwidagadura ntibyemewe gukorwa muri iki gihe, yewe n'indirimbo zumvikana ku maradiyo, televiziyo, amafilimi n'ibindi byose nta na kimwe cyemerewe, keretse gusa bifitanye isano cyangwa birimo ubutumwa bwo kwibuka. Umuryango w'abibumbye ONU n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yombi izaba yifatanije n'abanyarwanda kwibuka. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu butumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda yagize ati, uyu mwaka turibuka jenoside n'imizi yayo yabibwe n'urwango. Abashaka kuducamo ibice tugomba gutanga ubutumwa bwumvikana kandi bwihuta bugira buti ntibizongere ukundi. Umuryango mpuzamahanga waranenzwe bikomeye kuko wananiwe gutabara abanyarwanda bicwaga bazira akarengane. Jenoside yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4, umunsi umwe nyuma y'uko indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda icyo gihe irashwe apfana n'abari kumwe nawe. Kugeza ubu hari uduce tumwe na tumwe two mu gihugu tukibonekamo imva rusange zajugunywemo imibiri y'abari bibasiwe icyo gihe. Muri 2002 u Rwanda rwashyizeho inkiko gacaca zamaze imyaka 10. Izi nkiko zari zigamije gutangirwamo ubuhamya bw'ibyabaye mu mwaka wa 1994. Muri icyo gihe cy'imyaka 10 humviswe imanza zigera kuri 1,200,000. Gusa imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yanenze uko izi nkiko zakoraga, ivuga ko ubutabera butubahirijwe. Uyu munsi mu byangombwa biranga umuntu bitangwa mu gihugu nta na kimwe kigaragaramo ubwoko bw'umuntu, waba uri umuhutu, umututsi cyangwa umutwa. Muri ibi bihe u Rwanda rutangiye kwibuka ku nshuro ya 30, abanyeshuri biga kuri Lycée Jean Jaurès, ishuri ryisumbuye riherereye ahitwa Reims mu majyaruguru y'Ubufaransa, bifatanije n'abanyarwanda barokotse jenoside babayo. Uyu yitwa Gabin Loguet. Donc c'est une histoire on n'entend pas beaucoup parler en France. Aya ni amateka tutumva kenshi hano mu Bufaransa, kandi niyo yagombye ahubwo kunyura mu bitangazamakuru. Rero ndatekereza ko ari ikintu gikwiye gushyirwa muri porogaramu z'amashuri, kandi ibiganiro nk'ibi bidufasha kwiga byinshi. Justement ces genres de conférences là ça nous permet d'en apprendre plus. En cours on apprend des chiffres et ça reste très vague. Mu ishuri twiga ibijanye n'ibiharuro naho nyine bitaba bisobanutse neza. Ni ibintu vyabaye muri kahise, byumvikana nk'ibintu vyabaye hambere, ariko hano twumvise intahe kandi zikora ku mutima. Sinovuga ko habuze gato ngo ndire, ariko nagize ibishobisho. Tubabajwe n'ivyabaye muri jenoside, nico gituma twifuza kugira byinshi tubimenya ko no kuyiga n'imiburiburi twe abiki gihe. N'amateka yacu ni igice c'amateka yacu yijimye. Umunyarwandakazi Dafroza Gauthier warokotse jenoside yari kuri iri shuri rya Lycée Jean Jaurès. We n'umugabo we Alain Gauthier bashinze ikigo cyitwa Collectif de Partie Civile pour le Rwanda, gishinzwe kurega bakoze jenoside bagashyikirizwa inkiko. Dafroza, jenoside yamutwaye abantu bari hagati ya 70 na 80. Kuri we gusobanura ibya jenoside biragoye. Gusobanura intimba, gusobanura agahinda, gusobanura igihe cy'imyaka 30 n'abacu batuvuyemo biragoye cyane. Le président Macron, en s'appuyant sur le rapport Duclerc, est venu répéter. Hashingiye kuri raporo ya Duclerc, President Macron yaje i Kigali mu 2021 yongera gushimangira ko Ubufaransa bufite inshingano zikomeye. Ariko kuri twe ibyo ntibihagije, ibyo ntibisobanutse. Turabasaba kwemera uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Undi wavuze yumvikanisha uruhare Ubufaransa bushobora kuba bwaragize muri jenoside ni Annie Becquerel, umwarimu wigisha amateka n'ubumenyi bw'isi muri Lycée Jean Jaurès. Donc l'idée c'est aussi justement qu'ils puissent comprendre que ce génocide tout de Igitekerezo rero nuko abanyeshuri bagomba kumva ko jenoside yakorewe abatutsi atari ikibazo cy'u Rwanda gusa, kuko hari abandi babigizemo uruhare, by'umwihariko Abafaransa n'Ubufaransa, kandi ku rugero runaka rwaba ruto cyangwa runini
ariko twagize uruhare mu byabaye. On est responsable aussi de ce qui s'est passé. Muri 2021 Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yemeye uruhare rw'igihugu cye muri jenoside, ibyatumye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amushimira intambwe itewe. Nubwo icyo gihe Macron atasabye imbabazi yeruye ibyo benshi bari biteze ko akora, ahubwo yahakanye ubufatanyacyaha n'abakoze jenoside. Kagame nawe ku rundi ruhande ntiyabuze kumushimira, yumvikanisha ko intambwe nto yatewe ishobora kongera gutuma umubano w'ibihugu byombi uba mwiza. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.